Pois efectivamente, antes de que empece o acto vai haber un momento moi entrañable, porque, Juan, imos asistir, díoti, que vai suceder ahora a mesmo? unha coroación. A coroación do capitán de corazón. De corazón. Bueno, aquí a nosa querida Fina Cruz, Fina, vas a coroar a este home, por se non o temos xa coroado. Ahora queda oficialmente nomeado capitán de corazón. Pois asistimos a este evento maravilloso. Cando queiras. Vamos yo por e que para onde vaya, que o leve, e se vaya recordando de todos nós, estaremos pensando en él. Bueno, que se sinte, Abelino, brevemente, porque imos arrancar o acto. Estou xa emocionado, é que xa me emocionades antes de empezar, pero bueno, al final, moitas gracias, de verdade, estou emocionado do cariño de todos, inda que moitas veces non nos diga nin vos lo transmita, sabedes que vos quero a todos. Tamén todos te queremos. Bueno, pois nada, gracias a Juan, que xa lle sacou as vaguas antes, entón isto foi máis levadeiro. Parabéns, mestre, parabéns, capitán. Moitas gracias a toda a xente do redor. Quiero mecerme en las olas al compás de una bandera. No quiero ricos tesoros, tan solo un barco velero. Sueño con las velas blancas, sueño con ser marinero. Tener las noches en calma, la luna por compañera, una guitarra en los brazos y en la boca una habanera. Quiero ser presidente é Prado Lameiro. Prado Lameiro, nacido do Correxidor, da plaza do Correxidor, creo que do ano 1874, pois foi o primeiro presidente. E se hai un binomio indisoluble en Ourense, que hagamos Prado Lameiro e a Coral de Rubada, e un deles. E eu creo que este ano non é porque non foran moi ben valorados, que creo que foi que é moi ben valorado tanto a Coral de Rubada como Prado Lameiro, pois escribir sobre ele. Ainda hai poetas que cantan as flores e falan de neves e ensoñan amores e auga pegan e baten as mans e din a porfía que somos irmãs. Treixadura, escutas tamén, a miña raíña de Treixadura, está a chorar. Está a chorar, que, bueno, lógicamente está despertando, chora polas feridas que empeza a sentir despois da poda. Pero chora tamén de alegría, porque isto significa o inicio dun novo ciclo productivo. E chora, ademais, porque ten un anuncio. Ese anuncio é que se está achegando a primavera. Principio, a intervención así, porque cada número que somos quen de sacar adiante, capitaneados por ese capitán de corazóns que envexa me das, significa un despertar, significa un reespertar e significa un anuncio dunha primavera que nace, un anuncio de que isto vai a seguir, e como conxuntando as dúas intervencións, a de Abelino e a de meu compañeiro, porén, amigo, Manuel,
A cultura significa tesouro, significa tradición, pero tamén significa liberdade. No mito da caverna de Platón. Saquemos a cabeza fora, non nos deixemos ver por esas sombras que nos teñen que plantexar a través das redes sociais, a través de certos medios de comunicación, de todos, temos que ter a mente aberta, non podemos crear muros, temos que comunicarnos, temos que escoitar o que pensa diferente, temos donde a saudade por não estar a tua beira, pasión e entrega anular a minha estrela que antes solitaria brillara. Paixón entrega por camiños actuais, dai auga que molla floresta. Bueno, chicos, pues ¿qué vai pasar aquí? Estades aí con cara de que hai unha sorpresa, ¿no? Sí, téñeme intrigado, aquí digo intrigado. ¿Qué vai a pasar aí, Sí, Mai? yo sé, algo vai a pasar, pero yo diga Juanca. A ver, Juancar. Este mes hubo dos cumpleaños de dos pececitos. Uno que te has comprometido. Juanca, que está de cumpleaños. Hola. Y eres tú también, el día 2. Oh, sí. Tú ¿Ya me has- pasó? Tú me has dado un regalo aquí en nuestra asociación. Yo te voy a dar otro, no solamente para ti, Qué sorpresa. sino para todos los de la revista Nos. Muchas gracias. Este Anda. libro ya lo conociste. Pasa que seguramente no te acuerdas de él. Sí, me acuerdo, seguramente. Y va dedicado a todos los de la revista Nos. En aquel inter. ¡Oh! ¡Qué joya! ¡Qué joya! Maravilloso. Bueno, Abelino, pedazo de regalo, chicos. Bueno, eu recollo como capitán de corazóns en nombre de nos a xente do redor. Pero cando nos teñamos unha sede social xunto cos cuadros e as outras cousas que temos, estará ali para que todo o mundo o poida ver e disfrutar e gozar. Así que moitas grazas en nombre de toda a xente do redor. E quero tamén mandar un bico moi grande para a presidenta desta asociación que non está conosco hoxe, vale? Maica. Maica. Así que tamén para Maica, moitas gracias Albo, moitas grazas por acollernos con esta cariño que nos acolledes sempre. No sé, aquí estamos na gloria, Abelino. Nosotros también. Bendita sea esta asociación, chicos. Facedela muy grande. Intentaremos. Gracias. Nos. Xente. Bueno, Abelino, acabamos de rematar un número de 17 xa che regalaron os de Albor esa preciosidade. Bueno, que tal estivo todo? Marina, estivo todo como será, estivo genial. Eu creo que desta sí que nos van a nominar, máis que nada pola barba. Además, tú sacaste la barba porque, bueno, o guión desta ocasión requería, verdade? Home, eu penso, estamos no número 17, había que pegar un cambio de imaxe. Cambio de efectos, entón, nada, solo felicitarte novamente, porque estuveche genial. Igualmente. Felicitar a todos os músicos, a toda a xente de aquí, da Asociación Albor, que nos acolleu cando tocarimos, a toda esta xente que veu de lonxe,
como o noso amigo Pintos que chegan, Sí. os de a xente de Berlín, a xente de Odeza. Bueno, Abelino, que me de tiron un Lugo algún vai se me porquiño. quedar. E me tiron un porquiño da xente do Redo, os da casa do Por da patrón. casa do patrón. Bueno. Tens que leválo para a Moura, cuidalo moito, darlle navizas, é un porco de navizas, sabes? Claro, sí. Nada, cando queiras, pues daremos un paseo, que debémonos un paseo máis tipo la Moura. Eu creo que sí. Porque polos neigos sabemos, pero pola Moura... Pola Moura debémonos E un día iremos a dar un paseo pola Moura e ademais gravarémolo irá no canal o que vostedes que suscribir todos, que se chama Marina Sánchez Canal Cultura. E non penso deixar de decírvolo todas as cantas veces me apeteza. Marina Sánchez Canal Cultura. Moitas gracias por todo, Abelino. É un apoio incansable o teu. Teño que dar sempre as grazas, de verdade, de corazón. Dame un bico. Ahí está. Aí está. Adeus, amigos. Adeus, amigos. Bueno, Yoli, maravilloso, grandioso, como sempre. Número 17, e por outro 17 máis, polo menos, para empezar. Claro que sí. Maravilloso. Bueno, Pablo, maravilloso. Vía streaming sempre en directo, ¿no? Espectacular. Hombre, Espectacular. Moi ben, aquí estamos. Aí estamos a tope. Moi ben, Pablo, gracias. Chicas, ¿qué tal esta nova revista? Maravillosa, como todas. Maravilloso. Siempre, y un acto precioso y muy de corazón, Moi de corazón. Gracias. Capitán de corazón. E moitas capitanas temos aí, moitas. Manuel, maravilloso día, non? Sí, como non. Por suposto. Espectacular estar ao lado de moi boa xente. Moitas gracias por acompañarnos. Un placer. Mestre, no número 17. Que te vas a marear. De Guadalupe cando vai para a Ribeira. Virxen de Guadalupe cando vai para a Ribeira. Bonito número é o 17, María. Descalciña por